nalazimo u najznačajnijem tranzitnom procesu koji bar pamti, a tiče se rekonstrukcije i izgradnje novih turističkih kapaciteta, hotelskih sadržaja i svega onoga što treba da sutra bude stavljeno na raspolaganje turističkoj ponudi našeg grada. Sa druge strane, pored turizma, svakako da je i dalja valorizacija kapaciteta Luke Bar je nešto što je apsolutni prioritet za dalje ekonomsko osnaživanje našeg grada. Neben dem Tourismus U toj tranziciji i poveznici između transporta i turizma vidi možda i najveći potencijal Luke Bar, a govorimo o sve većem broju kruzera koji posjećuju naš grad i iz godine u godinu sve veći broj turista upravo sa kruzera dolazi i posjećuje naš grad. Međutim, turizam nije jedina privredna grana. Snažne emocije i kod mene, ali i kod mnogih ovdje večeras prisutnih koji pamte to vrijeme, bude i određene emocije kada vidimo fotografije i video snimke nekadašnje fabrike Primorka koja je svojim prehrambenim proizvodima snabdijevala manje više cijelo Crnogorsko primorje. A upravo je proizvodnja, a zašto da ne proizvodnja prehrambenih proizvoda, promocija naša lokalne gastronomije koja je miks različitih kuhinja, nešto na čemu trebamo da radimo, da kreiramo jedan jedinstveni turistički proizvod za sve turiste koji posjećuju naš grad. Dozvolite kratko da vas informišem o osnovnim informacijama administracije opštine Bar koja zapošljava blizu 300 radnika.